is our God, a bulwark never failing. A helper he amid the flood of mortal ills prevailing. Kasilelia solang chorus ng wisong punpi tekalikikan nabilkak lela awai kuhamelan itual ramau and payamau kapay on solang chorus ranwat sinwar reza kriya kasidu and ransarawian epiphany Matinin wayu met epiphany na weweki kot katin kasalayang pini sampa sang ni mogit bepit o lalakong silaman met waluto siya ni meselang muna iba parun totola imen parun wiya itong sakaratan wow o ereksyon pun peyu isunankan kan chorus dikankan chorus na nalekkan nan kenyikan nabalak chorus kadian uli susirisu o samarukan nan ewewe kan en pompe ibilmen patron totolaw sakaratapan kuburan napalapakan and sabumatay office kadian government President FSM, National Government, labalapkan, kapinawain pulpi, lapalawakan, lapalaban mo mutsukan, patrekan, wanpan, sungkuwakan, tikan, usang pukotikan, kunang yan parun, sakar kita ito wow, ito Sakoyo ko sa lukong sudukakle. Iba parang tolaw, uya sa matag, sawas, and masan and court. Nagpit, ransaro kasidu, and epiphany. Imay parang tarang kapan. Epiphany weweki, court katin kasalayang peni, ong sampa. Iba parang watak, iran puksaraw yeusan ang kadetamaran bukan Moses nempe puk me atan ki nempe iran laut kriyesak payo iran itu kriyesak isu emasani ipatuan kiliklang lang anso me pan koto iap knada wen Israel nan marki medban katin parata nan weyo raseng usue epan katisang nan Israel epan katin raseng lingalingeo ipan raseng rakim lingalingeo epan katin kawela kaunan we moakan o kamumala me aklabala o lemekan chorus iban paru ya siapa macam sawas sangan rezeki kuat melel mepit usu eo I usu kuat me irai o lalakong siluman patuwanta Palang, tani masalang. O iray kasawiyatan na kot kasampal. Iray kamelel me usuwat ye nan markiman. O iray men rapaki. O iray men tiarata. Ol siyal lalakong silmano. Iray patusan ng wen Persia. Bali mesen sampa. Iray sesilok ki sompar. Patapatan kasayatan metene sompar Riau. Kapal laut toto mirai Leno. Irai pulikiti
aral tungal wasa, aral tungal penene, sangkan mer anlar kin wiya. Iral koteto, nanakan, malakan, walakan, nana, wasa apal, toto merai, kotela. Iral kas merai ban, tiarata nan markumenet, mesensal sang nanarai kasawi usubet takatapan dan. Iral kas nan markumenet niarai ban tuang, aban ket nan, 10% nan marki. Meanwhile, masani palace. Apso, anso merella wasao. Iral tiarata me, siri pelel men, ket nan tu man, mimi nan pungan pelin man, wasa me sakanakan, wasa me pusut, wasa me samin, pagituun man. Suatu ko na ramas, en kausa niya. Te patu iya. Iwas ang magtiyarta na ang market labalap manet. Sirisis. Ari. Uksarawi. Matu irala riyaw. Retributor kaya isa riyaw. Masa nila. Irayin all lalakang silman. Memusuhkan sang Rome to kita palian Catholic or Protestant, kita memamasan ini. All lalakang silman. Pagkipuk sarawi matu kasaleda. Ayran men palimese Eastern Orthodox Greeks memusuhkan dan Egypt palian mesen sampai irakin kusu-kusu te kau me ular kong kriya men met point par ke kay nak isi kriya in Israel ari tam kay ban masa ni wasa ma ular kong kriya men te ular kong sidemen tam uyaw mo kasampai tam uyaw isang Israel ular kong sidemen kayo Israel rapa-rapak Sumpa troto. Aray rabarabaki. Te aray rup-rup. Bawasan sang puksaraw. Iray larap masakay magkatay kagmasa ni pagan. Rasutul kamele na kod. Rasesa kod. Iray tatawang ko puksaraw. Miya patapat main ko isusul kag patrola ng irawot pa. Sabal matay lanso mamotong. Patapat toro tene all silmeno irai Christian te kainakin set en Adamo Eve ala tuan silme wuli anti kain hari dami rai migila palimase pergi ada muangi me murin papel ala masakan patapat pesen dan whatsapp toro o irai all silmen tene Christian set o ime kareta iral atani ke iral aramis me sobre eset o kod iral biwil tong kito wo ki tu na wo ko buksalo aritama kita iba angkat in school kisang all silman wat kayo iral sobre tukti sang aral rapapaki Masin mo masin searching. Iral rapapaki answer course na naral tatok. Ay sikuri ki pain ral tuan magtin usuman panlakan. Iral rapapaki sompat troto, sompat ngata, laural tiarata. Ural kasawiyatan usu, usu en nan marki me pani buti. Ada niarai rope. Rapaki kotela kapal toto iratia tamar kamelele tiar menele ari kasambalen tam iral kasare yang kita iral sudah tukti sang arai rapaki apsang nan puksarawi
Meto ya kawit mo child soul ng chorus. A child rup and norward. Ni tuan traiban kabalba kukuran ko terbalba kita mau no and ramas. Tebtam pan mau kita utan traiban person kayu puksarau. I puksarau me pan langata tertungata kita. Tamber subisansa wen wena on kita. Karyawan ira bekas yakas kulo kita. Ira puliki di tamere anda o mau kelar te puan ki buyu ya puan i makan senama. Sota kapal. Ara sujugo ki tuan usyun pandang. Waraila awela me kan senama usila me puliki te puisa. Area nanti yang puliki di tamere anda mereka senama ki. O rapake usu mereka kilang ada tempat wanta. Imagine complacency. Itar kita memie. Ebil bangka kasuri kecil mangko. Aramas tur kecil metro. Nan yeyes tememowat kecil. Sortimen pulki di songkan kecil anda. Ibang dia karasaras nangai abu di bangka mangki. Aramas toto me andar smoke talk to bampada kader smoke te compter sopai arabamu ya oranda akan sena mau ngai we are me ko oranda aime kawit chang ol la gong sidmen iral puliki ti sangkan meranda we ya imeranda we ya Sikul ketuan mak usuan pandang. Area on kita rambut te area natal pan yes te mamo makituat pan lelong kita anso toto kita len puliki di songkan kita landa. Mele masong suut toto kita anda mereka padon kasaras ki semua metode kemuya. Asyuraman kulikiti, anda makan selama. Minta tes dokter masa ni terpadon. Asyur mau on no. Song tu dekat kalangan tamu cai. Song tu masuri jana memau te yes and amendment kecai aramas te soda. Makcai wu kita mau tebil patuan. Masuk mau. Apa ki atai landar. Akan senang mau kecai suatu men pulgiti, kecai men uyuya, purpuran. Area parut, ranut, sinur riesek riau, sombong kap arkap. After ran riesek riau, makdai ket nan arkap, riesek sidu. Ran riesek riau makdai kalawatiya. Aran tebe dulu sidu ko wale sak sidu te sidu ko de mai sak sidu ya tuan magdai an kolokol tam gdai an la nan ranagan man duwa ti nan parot emana pen kasa wi peni kala pak nan pen sabul maut terus teben par korus kecai kini yang uyat mena waikan kini ya. Irai kini uyat dan irai macam resolution tu ino magdai ban puligi ti sangkai kalau sebe metode kin patuan ikin wrong ikin patu yang rai silaban semua silaban sakau silaban cuma le kawan cepi silaban tak metode Irai semen kan tiara tamu. Ini tampil kinuya. We ada resolution. Tamar ban we nan par. Rubro tiara tamu. Metode makin we ada. Ino nan terbentar. Akan we ke teriau. Sila ditawa. Repuli kitia. Tamar ka reta. Songkan mereka inoki.
iraikin mata-mata wata kukurame o amangayan yin sudah itawan pergi arai kukura dan mata-mata ume amangayan ter itawan karena dara kasabungan sudah itawan metro percaya dalam mas ibil kan uya kansen nom ibil uya tak kayak kadik parpol ingin uya tare umur kakun tar tiaw sidu ay bil prolongation tudo ete ay bil kakun tar lima bil prolong itu tama kareta pen ngai kin tam o we gime ino bukat emangai kareta ikawela we emangai yang ikawela te kotela te sodre pegian sodre itawan ari Ima kaya kating school kisah ulah kong silman. Kayu resuruh komal kisah raparapaki usu yawasa irai pantiarata raparapaki no karyau irai pulikiti sang kansena maukan bereanlar luya o aleta magit apal on pengrai imet kedai panti song emen kedai song nan tarwat kedai rapapaki dama kurang kaum dama mau etuan papa etuan ewia aramasemen ewia olamen tetun kosa tepenene o karyau kulikiti sangkan nek emenemen kita ala ruya apa ma sangto ma pegang kulikiti ap kita ane tapel akai sama ter purburan sama kei itu workshop sintrungan mau ika kapoporan sonda ap iwan so ipilbana no pulikiti wedian hermaiko imet ni orala dame epifani kawikin kita kot kasala yang sampa tuan peini kot kasala yang sampa kamau o kita epifani kawit cad langata wani mut kita raba kuburan kot o pulikiti sangkan kita anda akai soto mau akai mau ap kita en pulikiti iban patron kaira leitun sawa su kawit iban patron kapaka o mai samat kot kamu memang kakan peweti sang koros me apai kat kitong kit sabun memang posen kak peweti sang kapalakan esekin tutuang dan ewe uranakan kat kitong kit rusunen kami posen kak kelai upelian kapalakan kat kitong kit mau kap, al kap, kawit kap. Niat pan mau tiyes nan par, reakut reak sidu. Kian kak tiara dan mekut kap, itu tu orang kong silman. Imet sakalata, nila ng kapayin kongi, at so kongo at nan marki. Jesus Christ, Amen. Imen bil patawan dukulukwete solang chorus ong saban mertal program and protestant hour ong ransaraw kukoto kulak kisyu ni maisya o kulak sidu morisowas kasi leria korusiye